Youth Sunday CHT Synod Noya program Tungje in Rev Presbyterian kachia now big in he Tungje he Manipur border lamahita Manipur Tamenglong district border he big in he je me naga te big in he eking in sung phu the mo Chapter 13 verse 8 आज सुबह का मनन के लिए जो चुना था हेब्राई का वर्ष 13 में एक वर्ष इनमें मिला। इंग्लिश में तो अनचेंजिंग गॉड इन द चेंजिंग वर्ल्ड बोलता है। ये तो सिंपल में हम ट्रांसलेट करेगा, सिंपल में बदलती दुनिया जगत में ना बदलने वाला परमेश्वर, ये तो थोड़ा हिंदी पका है जो हमका माई और बाबा का सिंपल भी हम ट्रांसलेट करेगा। दुनिया तो बदलता है ना, दुनिया बदलता है, परमेश्वर को बदलता नहीं है। ये तो तुझे का हिंदी है। tak ko katun now guest house ihu kitchen bathroom kagiek now in kitchen su komite kau comite hiu kagiek na ino ita hi afilo low ground kaan next sek na room mo putyo đây ka anh sik na room he i solar light hole current hole power hole tho ka giek na room lu tiu tu tungje youth Sunday visit ka chie pi ka ki ton pi pastor la ro thar ama hi vongzol
Presbyterian te hi my pastor sunung tak la sak thiam tak le hi ama lup na hi ke lup na hi kaloi pau me sak lup na hi me sak leu ma mai tu lai ta hi na pota ना और बपतिस्म भी है और एक तो PCI है नहीं क्या और दूसरा काफी पुराना बस्ती में PCI पुराना बस्ती में ना है ना बस्ती आदमी कमती और से भी गिरदा भी बड़ो बनाता है भी वो सकता है अभी तो 6.5 lakhs फेंक लिया उनसे तो बहुत बड़ा बात है तो एक बार से खत्म ना सकता वनिस भी जो टाइम में हम लोग का क्या बोलेगा हम लोग का प्रभु का नाम से हिम्मत देखे से करते रहेगा 7 साल 8 साल 2 साल वनिस भी जितना तो PC la kata sol ku da mesin sa the la kata kan motor khala na man ven pe ding ni chia da ki pandok ki diga tau tu hi e sunung tak tangwal me sak pastor pa scooty to feel lam yo lai ti wa elder ko sung pate Tungje pat khang wa tu hazai chak khang tung su ki tau e rot ki ngai suang phu lian chak ta uma ni ho loi te he ka gari u khu he tu ni pathian ni le mau hi khe poi ging lo tu hera ka ti teu ka dem dukan ki kha om pu hazai chak area mai tilai hun hi alai chap phonia e ese to ni mission school ani ge ni alai hun he garland mission english school tin ya tu tu hi Mr. Mu hau tham sanate ni ya ma hi headmaster active takal headmaster ni ya I hinglai tlang rong bon na missionary nga rong bon na im chen hai lo nei jing ni hi lai hun hi I boy sun ya sunday mang kan fegin tilai hazai cham Mr. English school ka hung ko malamin I karul hai tu ta photo mina tu hi Mr. Jacob son takania akola miso Mr. Lesak Chongloi itu din takin ini quarter lam che to ju apa sun di samping mo di sarden ti ani le happy teachers day sai mahur kaung tung tawa tu pastor pale in lam zon dita keule in lam zon taw ye mahur bazar ye keule tu half long lam tilang ye taw long kaung tung tawa tu bike servicing ka chenau leigi buan gi na no ka sop thing sa ta intung di kata apa program not program zo kai tawa til zo sia bol zo nunga intung din kai taw